داخل لك شوالك الله ما شاء الله ها أسيت ملك الخوا خوا خوا Fermier qui organise du Sénoc Marat, un nettoyage là. Alors c'est vraiment satisfaisant d'être nous de plus en plus. Et ça fait plaisir, ça nous donne du courage de continuer. Quand même, ça va, c'est que c'est le 7e jour. C'est la fin. Inch'Allah, peut-être la semaine prochaine, on va نكمل تليه هنا بكار. سينا أنو الحل الفيلاج، النتوي dans le village. قوة شاف والله كدينا أنا ما في الناس باش اديني. والله شو